Za početak se uglavnom nude usluge izvoda iz matičnih knjiga i uverenja u državljanstvu, ali vrlo lako mogu da se koriste neke druge usluge kao što je elektronsko zakazivanje ili elektronsko plaćanje. Znači sve te takse koje plaćate lokalnoj samoupravi možete da platite u elektronskoj formi. Kad su u pitanju škole, na primjer, možete da uzmete izvode o diplome, izvode kojim potvrđujete da ste završili recimo neku školu, to isto može da se kreira veoma lako i već su zabeleženi prvi slučajevi srednjih škola koji su krenuli u proces izdavanja, da kažemo, tih diploma putem interneta. Praksa lokalnih samouprava je uglavnom da se koristi ta usluga virtualnog matičara i to ima veliki broj lokalnih samouprava, ali to je, da kažemo, samo jedna od usluga. Znači imate tu mogućnost dobijanja podataka o poreskom zaduženju, imate brojne neke druge usluge koje mogu da se koriste. Vrlo je važno da ljudi znaju da postoji nacionalni portal, da su već neki programi kupljeni i da lokalne samouprave to mogu da koriste besplatno. To je vrlo važno da se zna, a ne da imamo situaciju da, ne bih sad imenovao koji u pitanju gradu Srbije, ali recimo dobili su donaciju 160.000 evra koju su jednim delom potrošili za programe koji se mogu da dobiju besplatno. Elektronska uprava je proces i on će trajati godinama i on će ići korak po korak. Znači jednostavno tehnički uslovi postoje, ali vrlo je teško da administraciju i građani privredu od jednog načina rada odjednom prebacite na drugi način rada, tako da je, da kažemo, ljudski faktor tu najotežavajući, ali vrlo je važno da taj proces bude usaglašen, jer recimo da nemamo situaciju kao što je bila sa lokalnim biračkim spiskom. Recimo, sa lokalnim biračkim spiskom od 160 i nešto lokalnih samouprava mi smo imali 150 različitih programa za obradu lokalnog biračkog spiska, dok je bio u nadležnosti lokalne samouprave. Zamislite koliko bi troškovi bili kad bi svaka lokalna samouprava kupovala svoje programe za razvoj elektronske uprave i koliko bi to bili troškovi na nacionalnom nivou.